wakomo ebala mana banu abantu gorsoyele wa emala mwamba basharia ka upaswa mahakama leo ebanu imanangu bashari harende bashari harende arudisao kwezi watukufu mlonensi ya hanyu mjije wezo za suladhimuzi jijewa maranseza ladhimuzi jijewa kwezi almuradi singa siban narsogo yone kumuri ya hanyu weipepe yao shaizo rjomu ambiani kwezi watukufu karkaradhi bima hakama ya tona maana ya utsinda uriatsa haude zile zambwanu wana umahangu vanunga sina mahakama riatsa haunga sina nwevo mahakama yao hata lewe ino wakumori kwa tuju wa na hao kwa tuju shotunga wakaulilwa wana alafu leo ngarono mahakama fanyiwa o ya mndu ya de ya au ya deziwa sahe shipansu jana mwambini hindi shamtungu jokana yabo namkanize archive za hanyu basi ngasineza hatu imanaika kufuru nyudo wenyizo ikaudhara wandu nyudo wenyizo yabo wandu wa ula mrambari mru mambwa benisa udongo jina na msnarabu wala wapashia le japa wala mnashema abona mjeka batu rinjililia eze kufuru za hanyu nili udola usula hanyu no ujewiri wa hanyu no tabasamu hanyu kwezi almuradi rimrambuani iza kazende shana mkeradhi mahakama ya he mwana hangu ya isabitiwa ya mikro di na mikro ataba saino ambwa kangu fungwa dahari ambwa ngufungwa ngulwa wa ambwa jao ya mwamba warulio na umahatu Faisal na Mutwina Gazona Mbapali na Imani na Fayadi na Fanu na yauraha Mane mahakama komori ojibu watukufu mahakama komoro otsodo hukumweza tswambwa hukumu no problemu ino problemu wa komori beka izo mwambwa mfanya tilizo mfanya osha ngani juma utsomu hukumu wanduka kwa jafanya zilojiro osha kweli ngide mlonensi shaka mema mtafadhali kwezi raketi ya kweli rikiona damu wa kweli ratiba tani ni mafisi sodo juu hamefanya mahakama ya wanadamu kana ani isompori parce que wakomori ngona mahakama lo muhimu yalindao ani wabili washatsi wa komori parce que wakomori wangu wajibiwa wezi fanyi hao ipreve ngamona ukana wambulia we njo mijini hao malgré mbiarenda osha toujours ngena faveur ya bulo njo mijini abaye karna ujo uzijije za komorsha ezirho zao la mbukana wa warilwa hitwa wa ndosha hao wa violo wana kabasi tabiambiza tsifanywa wandu akauladhima hukumu sha sisemba virijwa ngarjoka nanga nya ubambuzi warange auka waladhima hukumulwa kwa tso kumulwa watuladhimu ngamwa hukumu nafikirikana ondudu hazini hatu anzo totoni hatu anta ondudu hazini hatu abazani ulona mahajana karja parushia mndwa hukumulwa baradea so ishi amra hukumu mraulwa wabanyinga mfanye contrary ni hukumu wa dea shanika hukumu wa rahiswa bimdambuani iza kazende almuradi mwanangu kajara hitu ja emra madumu wamba kajara hitu ja mikro kajara hitu juwarulilia muti sha almuradi
uwa na mahatunga mwaju wao uwa na hatunga mwaju wao hiyo karju wao kana kama parufanya mahakama za haki kama parufanya mahakama shiza batani samanada Maria Deziwa atanja parusha kaburi la mndu ya Deziwa mwisha kaburi la mndu wa walafu nyinyi ile kaburi limhozaoni dola Deziwa shela mndu ya ulwa wa ilokatu mhozani bwa Komoro nguna mhaulieni sha tsihanzanu zise evale mwana hangu harende valatsiono kare lewa kama yahe abantu kamjale miwa kamfanye mahakama ya hoa raze hitswa mwaranso fanye mahakama ya hoa dea boa dea wa dea showa rahitswa wao kwa timjuma wao warahitswa kwa timjuma kwa ti je sais pas tantsujona beji alafu kansi kweli mahakama Komori ani vanu kweli ndeziramba wensinge jendao mkansi kweli salamu alaikum belle sœur mkansi kweli kema mrabaind mahakama ya hanyu dia Deziwa mahakama hanyu dia Mbakaza litijao mahakama hanyu dojo hima ya biaza liukana urende nai shi mahakama ya wanadamu warali ya wandu zidaraki izo nikamjiuzivishe nikamjupase mahakama yode banda bukana haini zirende hao kwezi watukufu na mkubali rumabenize kweli haini zirende hao serikali ngio komplisi paske izo watsahao uzifanya izo watsotsa hao ujo urenga ubamba utomashishioni bahi si wasari ka ujaruzi sika eva ni mwana hatware ndi basharanta ukopa so mahakama leo dawo ya hombisa bwazali ya hombide ya wala wandu madiwa utsozijua walo karibu nawe merci manga mndengwe mwana hatu mumrenderewe almuradi sirizo juma biani ukane safara leo ikamzo ya hora hitswa mwijamwa ambaswa na vertige rijua ngari zijua wezilona bashari no wadialo nuo na ezjo honra bashari yabo leo kabati vertige leo kabati malezi sha malezi ngejoke mahala pia malezi ngejoke mahala pia awange kwezi na mkeradhi barle mamwambo rle mwandrahabu bakarja paro yao na harume monde entier mndu ya hukumulwa yafungwa maha umizi baharitide ya mndu ai badi bobo daula habadi ngatuka ufunga wenji wakati daula akijoka huja aibo za henga rudura maseweji rote prizo anga rudura maseweji rote prizo haukaze kufuru kabanaonduanza kufuru hamadanyi kabanaondua jewiri watabasamu hebu rete na hamadanyi kensi mdo fedhe hiwandu kensi mdo ambaizo mwanzao navo kamja paromba tijao haukasi wasanga rili wao karika hanzensi ke demokrasi kaini mdu ngena droa ya ambaizo yanzao shupandi wa hanyu nyika mji mdu ya kene droa ya mjibuni ani nyinyi na mjuju hambaizo mwanzao bina beni samfirwa ola udongo jinada mstarabu ola ya jahe ya pashia lepiho la mnashema yale mbele yale kutila mnashema unji ya manga baraba seno undu carte de séjour aramundu carte d'identité haya tavela ngujinokana bala indukina ngarjo mwabiani ukana ni kemsi handu na mkeni mvuu ya uduringa haini ujukansi ya mbeze ndo na hii mfunge baba tu sisi ai garjo livia sa garjo livia mtushe nga mjo utushiwa haukangide mwajamarinika marambokana haini ya Deziwa
ujujua urengo apaswa mahakama ya tulwa magubani panda 3 mois 4 mois na wenza kufuru danyie mashampio ya kufuru sha izahanyu zo halali izahuandwa jina zo haramu izakazende ishakashende boyakana izo nyinyi mwambao mndungu na mjuju wa udiasha mtsileziwa watukufu jaje bana me diskuru sha tishia mwana mwazerezo sosio ya mbokana mwanangu Bashari zuki wa shukrani hafungwa ayarengwa hapa soma mahakama sanza njini uzisi ibala harende ibala zeno gonziro Bashari yafanya hapa soma mahakama ndaya na bongabu warahitswa ngabo wa violi ngabo wala mambana wandu abo shwaba hotso juha wakausemwa na hangwa mkaze ledzina litso mjisa bayingo tsongo na wandu ukailode ledzina la hao wakausiri dzina la Bashar dzina jitukufu lijisohamba wakenti wadu mkaza dzina la tsumjisa haukanyinyi mwabo kabashari jao ilode la mjisani shabashari ledzina mwamkaza ilo la hanyu anurika ufikirikana si wasabu raisha ukabashari wala procureur ya bale vitesse hamande triantlatique nsora ya mbwaida zaho arifikirikana bala vitesse ya ibali ya jabala ya jenda ya renge mwana nyaba vudzima jam triavo ya mwangamiza ho ajuka ujangamiza msindi wahe manatsile mwana hatu ukawo mwana suja sha emba vijuma byani antuka na mdoju wakana izo mridao nga wakatika kamnavu nga mjoro habo na habo ikanga mina jilaezi shekada mingi amna jilaezi bai haini arenda mruna yapo itsuka ubidi haino wana hatu wafungwa na haino wana hatu waredwa nai itsuka ubidi keda ula hakija haini mru yabo ya rengwa mahakama ya hatu na tsorenge wendu za mru hawendu za mru ya mrenda nai rimrenge rimnike mru wala ende ya jihukumu liye haukanga rujuzi sao evanu badi mahakama yanu nga hotaji wao mahakama ya mahamfuka ay mahashenda ya huwa ulwawa hanta leo karsuji ya rululia Mutwindo karsuji ya rululia Faisalindo karsuji ya rululia Salimundo karsuji ya rululia Mbapalindo ngari waju wao aukanda wanu wao indema na ukana karna paru mahakama hawandu wanu shima hakama ukana wadeziwa yu alhamdulillahi yoda ukawo ushinda wajuije hauma hakama ya ujalu ya urenda mrunai ja sambi izo yafanyiwa paske singarujua osi wasaki shafugisa sambi bala sini mali ya daula kariha siji pasporo na indine ukaizo pia izo ndizi walilao izo ndisha tsonga walo hindu ndezi pasporo za Komori sha ula ujalu arijo kesha funga sambi yabo nga mfungao maudu ati nyenda kandida na yunga mjokana abo amamado sambi kana uparunda orali kadetsi ya Komori au kasambi na mumjua ukaina mahabani wa Komori wo Mwanza baingele unga mbaiza wandu wajua besambi arende nai sambi afanjao endo bumwicha tsurenda na ingaboro na ihamaza linungu jendo yabo kamtsushina mwamrenga mwamsutaisimani mwabaya mwaregela kilimo alatsa shamumbuli ya mfanyozo yanza shatsi juzi endo hao mano hazali fungoni na nundu zahe juzi endo hao enda sejiva la kausoma nsujua barashilashiyo nsujua ilaka yeanzishiwa yasujua huisoma wanduwa ndiso juhawe tawa haini mwenza wakili hatawa auka
alafunga mwisho wandu ambokana hasomo naye ibala ndiwa za kawaida ya shanjo msohafu wa Mwenyezi Mungu wayatota ishe Mungu yavumbulwa yabo nanashi ushahingu jushiminya yasomesha heye bahe wala mafunzo wa muhimilia wakensi wadwamba alhimamu bien sûr wa usome Qur'ani na hii bien sûr wa usoma zendabo hizo kweli wo imamu muhani alafu hizo nyinyinga munokana hizo dezilonyaku kamtushinda mwanamua ukana ngabo zilonzi ruhani za mwana hatu basharika jarinda nayi kwezi watukufu kamdujije za ladhimu mjije mwarakamba ali baine marambo nganyamba nsimbi kabati ensige jendao songo na rimru ya mru ya ringwa fanywa mahakama kadumbili ndaruhama hama uo muambwa hauo mwikiro hauo sijimbani nambani waruliwa na hatu nwana umahatu halafunga songo muzisani mahakama ya mutina Faisali na Salimu na Mbapale na wao na Aimani na Fayadi na Aimani na Fayadi na Fanu alafu yao ikafanyiwa yao shiafanyiwa kweli komori wallahi mlemiwa na wakamtukubalira mwabakana mlemiwa na nye mahakama ya mdu ya dezi wakodo bon almuradit kanza njene shireze sirikali ukana mwana hangu nge mwade rambwange mwade ngajoka nge mwade sha na mjekane mwana hangu vale na mwangalie kiasi ya emra madola Lukumani yondi ya bashari na mwangalie Fatifu ni fehemu mdu niparo atikansi vano nambe ezahe mwana hangu na mtafadhali ni ati tranquili nambe ezahe mwana hangu ni mahoza ya heze mahakama za songo fanyiwa za tuladhimu zifanyiwa weza ladhimu zifanyiwa zirengwa zitulwa mabwati zifiniwa zitulamba bahanu zibaziwa awatika ujabanu amasilaha si udia mdu si uhendi ni mdu shana bekana baadi si duhelile ebanu aini ya haja ini procureur ya haja karja paro ambakana emruda esha botso jamui hanola ya kaya tika ujenjini mwambi procureri ni mnajamviwa wewe mahakama ukana kamkara adhimu adojuje zo muladhimu mjuje maransi hodojuje zo zatumstahiki zatuladhimu mzijuje babalanga boroho za roha roho Mungu mine naya za roha za ladhimu kiwandwa owenyu wo watojuwe mwanadamu ya wadhulumiwe mwana hao watojuwa wanadamu wa ndua kazi japaro fanyiwa sheza ya mwanangu Bashar bahari habeze kweli hamba ele janvi yodi vandrabukana bwaza wewe toka ubidi ukubalika kweli wano wasuhanza bahato waluda wenao wanikwe kutia hao badishe hidwa yahude ya mwanangu amnikadu wanrunda wenao ango tujojua ude urengaoi yambilwa yambe umbehe mahakama umteprizo na wo wamba kana wamba ngawenda wenao baza la muhamba butweze rukune marongo ya lumatsoni ujue kana bala wala dhimu wafungenda wala waloda wenao wakaupare mwana hangu mwambia kaenda mbeja wondo la dhimu wapaswa mahakama sha Bashari harende dofumi wa Mungu almuradi hakika izama vanwezi lombi kutushinda warambu wa ukana Bwazali zedua nezifatiha wakumuri warendunai watungo halimanza nyezi mbaja ilia
haini tengo wahenda weni kumsohafu ngotungu husoma haula wa ufanya ukaula do waho ndo usoma oshwa Mwenyezi Mungu kutito usoma hata abonge ikaubidi ujikenzi ujifikirie ukazila tibure bwazali maulida ya hemiji ni maulida ya Komori haini sawa ni kwa mswafu usome shamenja shangaya mimi showa wanu watesha oda wanu uambukaza la somo nai badi azalika na usoma mswafu wa Mwenyezi Mungu itondo wa yeye ya wanza ya ufabrike auka hatuwe dini ya wana ni mswafu ya lazima isomwa ndi yahe shanika mselewa sirelewa orda za ngarmangali yao ngamo mteshe yao no mteshe paskula do mswafu wa hesho wa Mwenyezi Mungu no he dunia pia wazali ukatutsa hausome shenga kanza usome yatyo kazalima mkakaju soma misohafu sha ila nyidi mtswele wa misohafu ya soma one Qur'an soma wa iladi ya heye personnel jelikana ha changer ezenongo pia za husedini ngibanu bwa Komori shimshangaza unhiti kejako bidimdo shangaya ezavili juzi tione mwana mahangu hafanya video bana video hiyo hakaupara haini mwanadamu ya parombeshe ya 1 centime d'euro dahi hamjomba ukane video hiyo haifanya pesibala presque 45 minutes ou 1 heure de temps juma utsori para ukana appel de Paris, appel de Marseille, appel de Nice, appel de Lyon. Eba kejajo wakati ya hoja mnambie mdauka mziani mnambie haini mndru ya paroni beshe ya 1 centime d'euro ngamu mnikoni nimero yangu pour la première fois mwana mahangu yazifanya hairenge haitia public nimero yahe sijabanu leo njeni mwabieni ukana hai iwala lungwamba Abdalla fanywa ja Abdalla rimfanya ja Abdalla mfanya eva la juzi mkanda huu mkamsiuha ola mdongwamba kana mumrendea hafanyazi la hasibabunda anyi bali juzi haja ngebanu nitsojo ukansi mondani hanyu no harmwe mabunjilio alaikum salam mabela esa babuza barza mahaminji amusuive ma soeur t'inquiète enyi sojo ukansi mwamba mfanya jao shikazi jankobeja janze nika msubuti mwala iya mwamba wish mimi zetuni tiwe shamba hindu kadha shabu maudu ujowaishia bahata wala wandukana hata wotsinda si kwa japarukanda si warenge Abdalla ngwa mzini ngwa mvumbua ukana Abdalla fanywa jao ebanu Abdalla zaeba hata mwana mangu mguna izilie eba hatukana haini mru etso mwanza haini mru etso mbeshamba hindu haini mru manaishi udanyi dasi diaspora mashallah mguna uzidie mahaba hobo mbaba babo ambakana kweli wende mzee shaizo na kanza nambi kwezi valanga ina ya tsuhamba ngina ya tsuhamba harumaze nogwa kamba pia minga mjoka ujanzi complete nywandu mwambo kana Abdalla mumbeshea nga mumbeshea ungido mbeshea juzi hatwa feveri nyabekana na mnje jeni mtu anibesha 1 euro de centime ya jembe bahata ya ukolula hahe kabati mbambesha mba hindu ya weka leunga bomru ya bamba hindu womru akenda vumbula yonkotsa yonkotsa kama udu ekangulozo galuloza ongo wonwaloza ongo sijuhuja jabuke mwinyi yozamba ukajuzi tionwe ko muri pia yabole onsi na usisemidwa nkonsi ifonende bauti jushiliwa ni wandu iyo tujuru yonkotsa
Mgazi jamba kana tsozi ngedene. Alafu ya bulio hariji banu. Wala wandu wadungo kansiwa amba ubeshwa jauri hunikaja haba juzi watsunjia. Asiki afanya peli mimi esa na ruhanjie au kama tirurwawa tihundu emission ihisa tikawishive apre shati rohani to ushahidi neshelezizia nukoke mwana manguka jazamba na mamjo zamba bana basai ikamdi waza mamjo mwile shelezizia ngamweshele yoni manambakana maskini wanadamu wanu amweshele wakati mwana Abdala ya koza zukiwahe. Pour vous dire que nywandu mdongo ambao kana mumbeshea haunga mumbeshea au haungu yenshi he diaspora ngu yenshi heze amsumona kana maskini yanyu ngamjo subuti hate archive yu ngarjo huitsahari tie muyone ngabu wakati zukiwa Abdala yakaya koza yakapatirelo abeha nsujwa ulabushini nsijakanza kwa Dar es Salaam nsujwa antuka kanza yatolwa komori ya bahiziwa bahinga mjo mwabiani appel de Marseille nga mabondo shile yojoka unjibu na bakimru puto appel de Marseille anjibu chansi jeti jibulwa ni mdukana iti mdu appel de Marseille wala kana ujwa jan juge anongo ya tso uzijua mimi ikati jabanu tizamba ya bonda bukana nga mjijuo kana midho amana hizo nambao yabonti jenishi mdu ya bebu jubanu ya jiabe mwazi atuni ba wallahi sina utejo ginginu na vana kansibanu amjotie kumba haukai mwinyi mana najaba nzambele yo dawe mwinyi afanya peli na tuona mdu ya haja na abo mabanga nyimwa ngamwangalia ho epi ni kaze tena ukana ngina yadiwaza yode mana kama idoti katisha wandu Abdala Abdala guveshwa jao wala mfanywa jao Abdala Abdu Hassani mwana moho rumba jini na nsujini ya mwitsandraya ngawo siku zikiwa ya dangu hati je haka ufanya hazi hindi antuka akaruma hazi ya hundani aksida bahinga mjoma biani bwa Komori haini ujokanza ya fasiri mjujo fasiri nsitwe mbili parce que les mwezi tsali bosi bahiwa tolo mapesa rizijua si Abdala tidar demande ndasi appel de Marseille rijuha ritsanga ateso mwa mapesa ngamu ya juu ritsanga haruma 700 euro Abdala Abdu Hassani hajuha herengeze rezo sosio garjo utsa video yuritie Abdala haba hindi haba timbeshlani marahaba bwa appel de Marseille sha na mrenge imba hindu mwanjililia mhensize mrwajina au kama kauzijua ano indela mnandishati mamyezi mgotsodo msisizia harobo hambokana na mrenge mhensizie mrwajina mrumile mrwajina haumrenge mrumilie bwana shema pesa mwatsanga ngamumbeshoni marahaba nsumre mane mapesa bwa Marseille shaba nuruzambao imana mazuki wangu haisangu patirelwa haisaza ngozahe kubahiziwa abongena mrenge mhenzi au mrumile mrwajina amzeshiro hamada basainu izo bainge ngami harumaye appel ya Marseille pia sukesubuti nzambe ni wabao so ni wambikana mwishile tarehe hiyo 700 euro hambaka tsurenge mapesao nati mfereshe yabo ya tsurenga haukaba sainu haini ya lisa mutsungura vishi webahati anto da watsoparise marumbu watoa timfereshe ya baburu yono matsufanya mabumfanya ngejuze sajuka hafanya
alafungo no wandu kana kwa jakandasi kwa japaru kandasi wajimeli harmo history so ya hao bon bref yabo tkanzana bekana Valensu ila ya mparani buwandu mdongo aba jao rimbesha jao ikaubidi wake mzima hawaili bami mesarohanji na njieni mwabiekana bu mwanamma hanga unawadiwaza valau parotsangi wa urohaye zukiwaho ya pe parkanzar fangi msada watu si appel de Marseille uya haru ya renga uheya haru mwerezo sosio wamba marahaba menji wakaurumilwe mapesao ngaruwa unao wajinga adhumaniwa haru ya renga par contre owarumilwa lewo warivadingo owarumilwe malianu na ile mladongo mbakana kamkarave made Abdalla handongorsi yozujwa uzishu si wasaya shatanki si wandu wabiro sikamdo wabiro haini shakauruhanga midwa maana maudwe karwa sule mbwana inu ngami parmi yabo amanzo nambe nsuhamba ukana edi mwana mangu Abdalla Abdou Hassan parce que Abdalla edi mwana mangu yore kama anzaraka kamjanza shandu dahoni hangu jelika edi mwana mangu shandu hashimeji wangu katsende kumuri sheka amano itsonizo ai amdijo humjibwe mwana mangu konso iyo sayo karsibanu ha famisha ngasibanu heze bwana rwanao Shasi kweli izo zendabo tinabula mnamuka zendabo amjoso amime nanga mjizo ndo tukauja wambe shansi mtimhara wonsora zihanywaza wando zalika zalikwandu wa hangulo damina urlo haruma bwana nzima shaizukana miuri ya mratsambe ndabo ingamije mzee wa hangu sambi anuminsure shande dezendabo lisambwa jombo ndabo parce que c'est kweli ndabala hatoa deta ya wanadamu wamnika bahindu ya harurenga sikaujani hakikishe tena ni mwabekana bo mwana mahanga ona wadiwaza etsusu kiwatu ya koza appel de Marseille wafanya funvu wa hwere ukimi harumaze rezo sosio ulihara ya nsujuwa kahalamba shesa na njiarumwe video na kahanza na intervene tsionu kabala ila haisa hafanya ihisa shati jokati zamba Chizamba wangu pia waishia alafu yabo mwanzoni mwabilikana na tafadhali ba ola mnumdongo mnike mazina mwemrenda kana kajasoma mwemrenda kana imjinga ani abantu minja soma no mitsi mjinga au kama ujua hizo nifanya wakati mtu asoma yadoka mjinga yatusoma ikaka mjinga hapo ndi contrary wasoma ndo walwajinga hauka wasoma wenji komori surtout komori hatu no wabulia mjinga ngwaideso azali wodi mjinga tusoma no mbulia nyuma soma arengensi aibala ngwendo yangia mkamchika uja mwambekana ndorara miliakana karja soma shabura tusoma ngarimiyo nanyi haubura tusoma reparo jamri somia barua za hatu haubura tusoma reparo jamri mranzishia barua ikakartswelewa ngandindo wa hemzungu na bereleze bano zanziho lafna mtafadhali baba no yatusoma ni msomo ze 2 fois 2 4 4 fois 2 5 shabatu sisi risomo hemba wirijuao ini muna ujurumie mba ujuzia loni yo akababo mndetso hamba bajuzi tsono video banu ya mrukana ani nsujwa ulangu handa hapo jako Abdalla we ummi we warda we habatukaza warda tena ummi kullu tijido vija izinda we ndo tena badiba ya mwinji ila ndi manajuzi nafanya mna flash wala rambari mrambuani eza kazende ani ikarwa ngali ya wallahi wa komori iyo ngambe subutinzabe wallahi unujalu parce que owandu watafada wabdala no mtafada no mwidini wanwa nada mukana ani ranze su kwa Abdalla Abdou Hassan naine kompanye yae waja waonisa
Imraba hindi nuwabuwa ze studio za hawa za hezi radio baho wakati hiyo haini mwenza nkodenkali na haini mwenza iyasa shaubeha wallahi wajuha Abdallah nado wanduwa waona uvu wedata wanzoa redi Abdallah mweshini ya hao ya he Facebook FM waredu wandu wa Facebook FM wakema dictature hamada wanu walio yabo parce que mfikiri kananga sina jimbutezi la ukana ndo amando yino ortese la salima mfuti jindovi ortese ke japarola hiki mndwa he serikali okay shai ke japarola hiki opposition ortese itsokansi ya he serikali naam garko zao zijeza Abdallah yeso de receive wandu pia abonja elewa ride ya ortese ukana youla hiki ima wanza shonga wanu pouvoir ya mafiti ya msalata shauka la hiki opposition leo Abdallah hafanye contraire ukana bo ortese harmasheni ye yangali waoni wandu hausheni ya daula ikaubidi kana wandu pia ngwaone uriha ya huja warongoe harmasheni ya he daula ani daula ya boyode wa Komoro shayoti azali wala yoti wandu azali alafu Abdallah hajafanya zila contraire amwesheleye babanu siwangazi jasi wai tsenanga mzambondo kanga munju wao ikanga mwanzo nivumbwe mwanama labela abo yalobano haumzaza hangu njajo ezite huambakana bo mwanama labela haumzaza hangu chao njajo ezite kabatisha jonzia sha mrasio jahajidwania haumru hajifikiria hawala walongo be message wabaishi abaola mrubatsuo la mdongo mjusiza makurunu rubatsuo na mwishezo yambao attention mndu yatsindwania ndongo natsu jabanu njenzambe shati jabanu njena mbezi haki tijana mbeza he mwana kubashari tijana mbe Abdallah kajuzi haripara si wandurambakana ngardongo mfanya ndongo haini mndu milamba ndongo ya jeabe kabatia haja ritishe maudu mraja bakene jaksi yo lovo mizisilo leo na juzila rohan supiola likanda jumani daho la jala kansi ya komi Abdallah yatsungo mdeya sijabanu njinabe mndwasi jizwania hawala wala wadongo renga wishi zetuniola mdogo mbia zizia batsuo ani wala wanatiti wanwaduhazi izo nsao nabe paske banu yokiri mdoka mrobazi shaka na akamwana mtiti hema kalima ne helia jibali yao ikiha mabalange maternel bon izo ndi zanibi habanu mndwasi juvuja hamvania haumba jolenge video ya veshimru kanango ishio wendo wambilwa izo na minti na uswa mihimru watajirwa sila rumba ujomvania mdongo na tustreet wani hangu haukai katika zani vubwe mdu nsuone shajonzia kakani vubwa mdu shatika huja na mbibadi riparwa juzi ni mwana mahangu mbabadaria haripara rijirambe haparazi ya pelipia haparaha ini mwanadamu pia wandu wa vebu karjauna mbesa mimi na ruhanjie si unraise isi chati ruhanjie ni mwesheleze tarehi na nika Apple de Marseille nitingwe na ikaubidi mzitole ushahidi kaze nongo hizo zokweli shaka mnauza amba kamnauza amba yongetsa mndu amadami na toero wangu fidia ukanga mjuzamba arekanga zuka utabisha wandu izodize kwidi hauyo abo kanga mwambondabo natso huja ba mitsolo za babamuka haini ndo ngonjuja banu nabe yabo ngamino ushahidi izo nja kaudikte wana mlake na beja ba izo ngamini zonda ni hangu
izo ngarijua wizurafanya timambiani kane setsairo iyo na wanzwa warumilia ukaba sainu aba sainu rizambao warikaushia ngwa uhula wa hemna janvi ula ya dhumaniwa ya baka marahaba menjisha nsu ya tsaha na mrenge mrumilio nungozindwa jina haumra jina uondo wa mblakana ngurumiliwa aungetika ujabano njini mwambieni kana na tafadhali mratsi rengi mndu amkaza dzina surutuni la mwana hangu bashari basi one mahakama anunga mwishwe mahakama na mtsogoishia mahakama ya mndu ya deziwa shamsu isha mahakama jao wasa ya waka usali dzina la mwana hangu li dzina ukana Mwenyezi Mungu alitukuza au kabasha bashari leso mjiso hamba numja mumkaza dzina kana mina mzaya nja mkaza lo koya johamba owenye nja mkafsali dzina amru yereda nai haumru hafanya hadi ya mru mbusoja ukafsali dzina lahe hakazwa ifeli shandrabo bahetika ujabano njini mwambieni kana na mtafadhali beka wangu ngwa rumia hawa rumilwa abdala hajabanu hamnikani detai par detai sika ujale omi mwana mshwa henje na mbekana ngaona wadiwaza na dezazuki watu etsu ya danguha appel de Marseille watsanga 700 euro aruha wahubeshe yuhe harmazi rezo sosio hwamba marahaba menjibu appel de Marseille shana mhensi hamrumile mrajina beza he mwana zuki wangu risa banu zambao hapashia shaza njema hauze kweli rehamba mimi kamiradhi haini mndu zahensi ishie mndu wa mafiti ukana katsujua shahari hakaubira na nzia paske baneka tsigaba nutsamanungu tsamba mwanzo mraja yatemwanya harmaze nguziza Abdalla yabo mndu nakadami naye haumru nakanda sinaye shatuluka na rimraja kansaruma bunjilio haishe zambao hawakansi harma manifu no ngamanzo mndu kwa maana ukana hayenshi haruma ibiro ya hatu hayenshi harma mkansi wahe appel de Marseille parce que appel de Marseille inukeja kaujenda je serikali ya zali shi appel de Marseille ikana biro ikana mavamana ikana wandu wakawende sazeno kuzino yabo tijuhanza yojo kaujanjibu yana beka hamba rabo zetuni na jafanye Jamina Sarkozy juzi hauka Sarkozy hende haruma Facebook hende FM hende hamba rabo hata sihe swabili tambabo Sarkozy abantu musojo ujakansi haruma sheni ya public idungwa uni wandu miliard na miliari mbrama rabo Sarkozy eshila kanyido wandu mashtaki mwana matu swabahu bahata wavuka ani hata wavuka wa usoja wa mdefandeni kamjatsobeha ngiwondo ujua bekana sisi rengwa refungwa sijaba musijatsimba usotsimabia emana nakauba uso Sarkozy nzambe hindi parce que siyesh resu kurauka orenda hamwe batima mindo kina tsikabo ensuye mwana matu sababu ya konvokewa mido kina tihanti journée ya hangu ya uhazini norende haukeza munda swabahu zile mana za munda ndawo yabangu tsahowe haki ya hekomuri yahe yabusi wazazahe yabusi wanashwahe renderi kati ya muda sina ya mdao bae Sarkozy ajabari rifungwa soti pia ama mwanzona bekana yo ujuka ujabanu ya njibwana bekana tijao nikiwe mndu ujuo shati mndu ya diktewa parce que mimizo ndugu jani ya babanu ngami kwa maana tizambando ya bukana un jour juwa sulne bwana inu wallahi ngami parmi njo parwa nikensi rambe ebila ya hembwa na inu nezimali za hembwa na inu yabosi johanza utuka ujanjibu ya jina bekana no wala hamba ndabo emapisari ya Bisha Abdalla wala hamba ndabo wala ijao amanzo mraja na bedetai jabu na jabana zamba detai Maalaikum salam mzazi
ujuka uja njibu nekewo yimndu ujisha tidala dungu jawe kansi wamba ukana tipapila uu intu ya majilisi tifanjau intu ya majilisi tirende jau bade intu ya majilisi rende zinji noza zitovumbulwa hizo shasongo vumbulwa dezaima pidao ndiwa za katarivasare ndema namba ukana ani sijorazo joka ujamanu ya njibu ike mwanadamu kana ani ngujole koho château na harimru habirinziani parce que attention ya Appel de Marseille il y avait deux parties hein mamwa bioni nsigeti shamura jahanjibu hanamba mavara ya wako wa Shabani ba wontina ujwa usifu hadisi zao no mamju habasha nizo nazieshi harumwe ya Appel de Marseille raka ya mze military ayo mimi tsina parubu ya mwamba rabo harumwe rezo sosio kwa juhamba en public au malario mruna jiambeze kweli abane daharilu abasainu ketia hamba rabo sijirikana mahakama rabo je yawano watsongore nga harimdu ya de mndu ya ngwa ya do tabishi wabahanta bwa lumu ade watsongota hawa mangamize msinde wahe na ndo ajuka utende wangami alafu nga mwanzo ujuka ujanjibu ya kene argument jizonas barabano parce que prochaine fois yo ujo janjibu haja janjibu izona hababano wallahi amjumbailia libuku nedena kitsida minae na betsotowe lako nitowela hangu mkababo au kabanu harumwe bwana inu bo wanduzi silamu nga wandu tsawala ukana njabaka kwa wati au banu tsena bwa wanao ndro wafuao bwendro shangabo bahanukana wadiwa zakabala haruma mkonsi na haruma bwana worumilwa mali shatsi hanywa haruma bwana womilwa zitendwa shatsi hanywa aprenga bonadamu ajiantikana hare hanywa zila bwana wala hanywa ujo udungana na zitendwa watika ujabanu ni mwambieni ukana video ino tikaanza nifanye ranzi juzi wanaoneza mwana mangu ya tutimizi ya diwaza hizo haunsu joka zamba banjawe na tifikiri kabala nge en directo siwahiti njia tiondo kabala ila video ya ifanya rona 1 heure de temps njawa hina njia na temanye hizo na kaujua bangu tijuhale wema na tuzifanya tikatika mwade manyu anusima fragili harumwe baridinu leo tendeti lipua wanga mjoka banu ndo haba tema leo na kauja banu njena be ukana buanduza wala mrelwe wa uluzi kamjaja mwamba kanatija unsi jeti shamruma uduja tsuona mwona nsujo ula ngwanda nsujo ula zarajana nsujua au kadizoramba unuvu wallahi unuvu bwa Komori unuvu parce que la plupart ya wandwa dia Abdala wanwandwa lona studio na tichindi na hindi wanwandwa lona studio wa kozao kwa tujokana wala yashetsu ashindwa ushaka idhuru wala ino aini mtu kajazo na ujuzi haini nyumba mrowa hakajazo tulwa meblesa hiyo shayo yo preparewa ende angaliwa zimebunjuka utondani hangu ezijoka ujisondani hangu dazi ezi rido zijoka ujisondani hangu dazi na abo nganyumonziani ngamfanyo hazi yabo mtu yojo ufanya jizo wafanye Facebook FM sha alhamdulillah ni ushinda ukana ngena kensiba hizo jomo amba maudu Mwenyezi Mungu ainarkiradhi rilomba ukana Mwenyezi Mungu ajalie nikejaola izola shida yafanya nishinde nifanye shahomdea haom ni kazi nabi badi Mwenyezi Mungu kana usaidia ukejae ngujo usaidia ya hubwe hanywa hainitasujo juha utoke hazidi yotsola pizata da heze henda iza hauze henda amtsongo udea na Mwenyezi Mungu watukuza sasa amone orteseri remefati hata ketsina nugoza wetsodabo
wanu lwaja ka orenga plus walo plus que portes eziyo ortese shanga zimtabisha onitse na bwa komori eba nizo mtsahonda zi karutsu jo haenda harumaze ndabweza he ortese eza kweliza Facebook FM na baraka sigila baraka FM habwe milango kana rende ekamtsona ko juzinso jibiwa tsiparsa Sarkozy timnika kajashina njibu wayakanza mendabo monaishia ayi tibeha na hizila nizura kanzora damu wanu waduja bala wehaba baturi wavurizie Misiri shaka mtushinda mailewa mdia wanu kangwa ma dictature mega mwanzo tena Facebook FM ni la Baraka FM ikema dictature kwa wadore seve shanda siba shawatu paruka contre ya ngasiyama na mkiladhi babu ngasiyama azali salut ma soeur Salma ngasiyama azali parce que azali ngarimremao kana azali harenge daula ngiwe haiche harengeze ministeri pia harengeze mahakama harengeze gendarmerie harengeze indini pia ngizo za haiche imana mambo hilla hindi dabukaka batsimbo opoza ulubo haribala yabo kena ukirileo rambe ortese ngwarengao justo de mramba hindi wanu de serikali ya mswalata wejwe werengera joila waifanya hao na ila ya he daula ila ya he Komori pia liwo tena ranzika wa Facebook FM waduge martaba ya ortesi ya wesa hiyo ngarujamba ka Facebook FM na la Baraka FM ngwa usawa kina ukirireme wandu kwezo watukufu rambo wandu wafanyo na hii rijetse na rambikana no shabara ibidiru zengezi twabia za wandu wala ani weyakia hao yo paru wandu dawo batwe hatu na rudo para wandu da sisi jao yabo yoside ila daula hakiritsa hao wana umahangu wanzani wangu wanama na mkiradhi babala ramangala nzo daula haki kina ukiririjuje wandu wafanyo na hii rijira mbekana ngetsa hao rike hamanda hao na bala ramba ngwawayi ninga mwombo mungu ekena daula haki hawe mzaze mwenza irumbi yatsiparukajo wazazi mwenza irumbi waluharuma eserse haukangwa au wazaya shawazaja paha yabo sina ukubali leo rijira mbekana ngwarengao andu watsodasi harumesheni na balaja na rambakana ortese ngwarengao andu kwatsurenge opposition shesheni kanti ya serikali paroja banu tsizamba tsamba badi banu garsongo daibure ibale shahatu shindiyo hula lobala dashi na mnambie biro nzima bwa mtu wa opposition how function nzima iliona mtu wa opposition bala kabati pia za serikali kabati hata opposition ge habari ritsahod kihamandao habari nzuri kihamande pouvoir wanu walu harumwe mazanga ya hewe gouvernement hawino mwanzuri kihamandao rike anirikini racist rikini ukana no walende naye ngarjoli pia yimba biyo ngasina mbika nangarjo hima batu waremme nzima jabwarima nzima shano za dungabo za batani ashikarna uzikopia wala karna unza wangu waregetwa bia hao yoshi désolé shakarna uzifanya bon watukufu msiyo yabo msijua mbokana siendi nitsoka ujamanu hanongo mbili tikaujeza bashari mwana hangu sijatse na nitemwanye ezabdala mwana mahangu yabo amziyo yabo na umwabiani ukana amwanzo ujoka ujanjibu mrea sije yanjibu izo na suhaba kwa hizo watukufu baba nema na rambao ikamlungu jibu na jibu izo rahaba mrea chiko centre yaishie ikange na prevu hamada aminga mitayari nane kaharengesheni haumwanzo na nenda mina ifasa mfasa ngami tayari hahuja ntemwanyi shambra tijibanu hajana bakana triko za Abdala baze triko za Abdala ya latimali ya mkonti amzambo ndejitse na zambi ema pesa heze triko za Abdala ya latima pesa BJ ya mkonti yala mapesa hatu personnel yabo watukufu yojuka hujate mwanye
na bali argument jizo na bali ya ba mimi hata ushahidi ngamdujanizo banu hauyani convoke jirika usanunda mina ije aweli nu parce que sina ujo hamba nso uzijua sina ujo hamba nongo nso uzijua shika tsamba nongo izo nongo nazinyeshi izo nongo nzijuao ya sina ujani kazi mndundabo njavumbwa mrudzina amwesheleye njavumbwa mrudzina banu simwabiani kana nyonsi pia ngamswadi u ngamfunga uzetsumuza Yahowa na Juma neze no swalize sura mratsi ndo aliyedaraki yahwenenda bekana balatika uvumbwa mrukadha sina humswami hata jirasula rumba wala mratsi ende ambekana bale video ila zetuni haka ubenza tika ubenza wi jente manyeze kweli sawa je suis d'accord shaila ukanasi dhumania ni vumbwe mndu nsina mnulu na banda mina ibano nsina mnulu na umani wahanguda mina ibano shatsi jana mbikana ebanu zezibwiza hatu nezinkatankata esariparwa o sikarji ujibu shawa katika riparo kadundaru afirikana abdala ya banu kadumbili ya undaru habangani karuku sato eni meru haini mndu aparombisha maindu ya aji ato shahidi karjao na mndu bairi sijerishi mndu maudu yadwamba ulolo ukanjao uwashi wa nyumba ulendwa jao ufanya jao no haini amnika mapesa hamba ya jia mwambie shesabu yadojua bayukiri mdarendwa ndongo hadiwaza mnyezi mwa jailia ani zirahara kabati shaka kabati ya jate mwanye shamdaza mvuruzi dara mbishia mimi isamraji ujani wa usahidi na ya behelila ikasrede mdrongo unjajori ya ujana bai tiunika sha wasaya watabadi watatsaya wanjamunda ni watatsaya abo maudu ngarjoishia wanutsa urutso ujo alazalwa nimba wala wangu handahu wandu watsuhar mweda ula haki watsuparukar mweda ula haki wajabanywe kacha badala nguna rufehemu bari mrambuani zila zambwane nensi mwiloko more ari mrambuani shakashende ndehetsi tranquille bayi mndu ulo na rongo yanzo ya jazo nisi mduji hazo niso bangweni buza jaza bangweni shatsidoka na ringi ujodaza mndu enswabili ya kensi ambe wala hakamba ntabo ba mimi no mndu na juyambe ya public wandu waju izo ndizo lisotsa hande mna kutukutu ne mna katakata. Assalamu alaikum rimanza yabo izo ndizo ni heza banu sikansopani hangu sifanye mna video hoi ni mwambieni kabwatuku riparo karjaji burtishe mrajamba nongo tena ritishe mrajamba nongo tena epit kambeza hangu tena sikambeza hangu kana ekati jati timwanyi banu midho amana wahe appel de Marseille tikauni kwa mali tikauni kwa rikafanya preparation ngamidho amana ngaminezo ushahidi haini shaka uruha nsina utsatsa mzambo haini shaka uruha ngamshiju haini shaka unjia ngamziju yabo nsina kauja ndikte wa kaenda mbichao amjoja na bezo njuwao nrudi nambie wala wandu wazisa uze triko mapisa uze triko za hangu nafanye mwana mahangu rakawane bwana yalibirewa zakaya wandu walujuma wamba mapesa titumu hatriko na kasketi zabdala na fier de être parce que sambatika utumi wondo mdo mtumi yao di mwana mamu alafu izo ndizalive habari njenambe ebashari eba mumfanya almuradi ni wandu wa serikali ya mbajamvia zali na mduji prepare bu wakati daula hakijo huja simwambiani kana ndo kinaula benisa ola ya kaule mbele ya lepihola la mnashema jifaransa banu ukaraba sena ndumba sejuru ubiro alo ambaizo anza uno
no habezi wanzao ne fedhe hiwandu tiyo itswani haho ukana haini wakati ngaranzori juwe mana udongo fedhe hiwandu nyire mwarabakana haini ujodeziwa ya hukumulwa sikarna ujo hukumu aba sainu paske kabatsimba daula sho wakati daula ya kweli jo huja nyonti pi anywandu mdongo bila mwefedhe hiwandu hunu ngamjoja mjeleze chatsonga na bojuzi bashari habaze kweli ukanemana na katika urumwa nonilibwa nondeye nyinyire mwabiani ukana ngamlibwa au mje mrideye badinga muhana o evo ko yo hazi kamtsokubali wadu wa huswani manyo ramadi akayasi harlona mkumo odo na mkubali uko yo fonction izoli zona paruhamba na bloka itike hazi shenga mproject na nzambe sisi bashari ihamba imwana hangu hamba ka mimi sikauruma manaka mjahazi ya bure kawa jahazi ya bure manga sije mdo jihadaya tiruma lapize tikaudiwa yuhazi bien sûr bahoa saya wanu hele jamvi ekari wambia zo wodo heuhajao na boga rjoka ngwadiwa uno waje wambembi wala ngwatinwa wenite wala ngwatinwa wema pesa ze maletizi jo ambasadi wajawa renga wahuze pasporo wajua ushinda wakenzi waulize kostiumu za slimu wakenzi wadoji kiki no jionisa simjuani habari bon abo watukufu ekatsamba mnogozi waenda na inga mtsausoma za hangusha mzirepete tena ujuka ujani ya njibu na kewu mruva mana jami bona kabamana na jana temwanye banu njorudi ntemwanye maudu karwasuline serikali ino aibano serikali haumsalata wa serikali maudu jo wasuli ni bwana hatu yino haukan to utarisha Allah ngarjo wasuli baheka zija za unjilili ya wangu ngami parmi no ajoka huja wato ushahidi wahezi mali na ngami parmi sina ujitoa jijabakana sina ujitoa banga mido kina za mitilo kina na yala sha ngamjusha rumishi ngamjua le mapsamu ya uzisa ao endumio ya rumilo shakar na paruza bati parma biani kana kanga mwanzao na mlima tu azalima udu bible angejo fanyishia juma le mapsamu ya haenda paruza ba amjokaro maudo mjujanjibu la sha ekamra janjibu amjuma bakane zodeze kweli mwana ama mrati hosio bezo deze kweli karna ujwa ubaswambira harija ila zaboti zodeze kweli wana ya watukufu simjani habari ni wana mama ndunga bano amono rimanzao alifisi mama jadi ngamono Salma ngamono mzazi hangu mtukufu ngamono esuite nguna mjazeni heri warengu wakati wa hanyuma kaunishilia nana wajuka urengaze video wabishi wangu mnyezi mnajalie watindwalie paske mitabatira uswami himru yaboze tumuza hanyu neze swala za hanyu ngizo ani mundwali yanga mjodo hindini mbra na vehe video yambeisha video tiyo shambra tsabekana borimanza renga video tiyo wishe tunaka uhudea rimanza unja juro mdea kama mwanzo ni mdea wode mwana ma bo Salma wishe zozo tunaka haba Salma wode mwana manja juria kumvumbali zina lahe hodo wana ma ya wamra tinivani ndongo pasko wade uongo wo deja mono kati paro fumaini mru haruma audio ya mwana mahangu yakaufanya video live ya mwana mahangu yakaufanya sifumani ya mru ya njia yani kalia Nyezi Mungu atoka hunjusa ni njie saila ni hunde wonsongweda no huja tijibu ya boino ngamubo Mungu yojoka uirenga ya ibeshe mndu ya keradhi ya ishezo na mbao ya keradhi kamujwa njibu na njibu izo na hamba shati jana anambia zindwa jina paske hainu na temwe ujojo utoa hamadizo za hamba ni mwenye hainu na ushahidi ujojo jabanu yabekana mimi siwe shamba yendukala almuradi faut pas mélanger zimbwana na famille yeba biyo nganzo baketa tofauti ya famille na bwana
Wala. Hizo ndizo habari. Simjwani habari. Masi ya hairi. Maudu tene kambwa benze alafunga musoni kamunumba habari ya mwana hangu. Alatsamba ukana eva la hare ndea kaujijewa. Eva la ndezi la kufuru ya badea. Eva la karjaishi mwana hangu ya shanje walezi na kazwa zina la tsukazi walo. Na botsuo ngarsongo mwana jujewa baharadea. Wani mpara ule zina la tsumjisa na mshanji. Ba ulande bani hanyu. Ulande mwanashe wanyu. Mziye hukaza bashari zina Mwenyezi Mungu la tsumjisa. Baula hambwa bashar. Mwana mbajini. Minu hungu ongwe. Renso jamu mkaza zina mwamba bashari. Jajusu lutini lambe mimi mzaza. Bashari jao. Na yaboku tsongo jishwa zirwa jina. Karsuo na wala wanadamu mwaka wavumbwa karsuo waona. Nimana bakana banu wallahi nyinyi. Ani ngani majalu. Unu jalu dulu buhari banu. Harumazi nubahala pia yake ujalu dulu buhari banu. Aporanzi leo na mkamba li mwana hangu bangu tsongo jijewa. Woya de azali. Na azali mutsongo rahitwa katsu jijewa. Azali mujua nduwa rahitwa wana hatu na uma hatu. No katsu kwa tsuwa juje. Shangu tsongo jawo juje. Bashari. Akaufanya hazi. Ibana ndiwa zakangaru wangana. Unlive wanzori wangane. Nliveranzi gerujo wangana. Yori kane ritmu yu hadira kwa watoto. Sabaka. Kangwanzori wangane ngujun liberanzi. Ngeabo lewe mwana hamungu sujojuwa. Ya shaje wale zina. Yadwa mbwa bashari. Sujua ndo vilindwa hujaila kali udele zina la hanyu mjodo parwa unilo. Shatsi bashari. Alafu. Ngutsongo jijewa baharadi ya mdo. Na wazali hari hitwa. Apashi kajajujewa jusqu'à maintenant. Avant. Azali hari hitwa takatoa parwa kama azali. Leo Mwenyezi Mungu ajailo wana waja warenge. Ehazi kaja paru na mahakama ya wanahi wa warahitwa. Giabo leo bashar musu jode ya azali ya rengwado jijewa. Ikamuna ansibani. Daula ubamu zarangira bokana wallahi stibrebo. Weko moritso ngela no satsini. Kanare leo. Mdunguro hitwa katsu jijewa. Katsu rengwa, katsu fungwa, katsu rinwa shahari. Eadea. Vahealu njuma udezi wa badi wanu ngeba sharaka udea kachaka ujibulwa. Shabasharaka udea haka udeziwa. Nuwajibu huu dawanu mnajavi. Ele uhaba watsori ngwa paso mahakama. Wala ula karjazaya ula rizaya ula mwana rarimani mvuna. Imana hinu mtsori ngwa wanu waka udejibu bashar mwafunga hita mwapase mahakama hiti. Rimana bakana inutsinti. Wansima vwa maana insinge jedao. Kalo bashara kaudea shaka udeziwa bahe. Ivi? Yedi hata nga vwa mshajili zino mkaza jina juzwa jina ezila zino nyangu. Alafu yabo bashari ya de ya mbangu jujewa bahade ya kamna hansi. Maranso banguzi warangi wa hanyu wa mafitsu wa batani mwado jujeze ezi kweli. Pasuke kena ukirile wo mje mwambekana. Bashara haka ujujewa baradi ya azali baharadi ya jawo inga bonziro azali ya zifanya na tsujijewa. Banu president uja jujewa na mwone Sarkozy na mwone Marine Le Pen. Ontipia mwana kunkuhu. Gihaba wanu watu yoja ujujewa.